Nang pesongon itu Kubandu bahagia. Buat seseorang Sidi Kalang Asam. Tanang mardonga nunga tulele tanang marpada tuna sojari marsira Radina Sona Susarap Manau Hidup bersetia Masai toku Dopar guling ni rohani di paranang tabayani Mantay Dusang foto madok kita Di tongso surat bituang Baboan ang buliho Dang latar hatahona Wito arsak ni rohani Dukot hujai sini Surat dohot udangani Si bata nakuti Begitu lopang na bagasi Unang uingoti na binay mo Dang tarugabeyang mo Tu sidoli pinilipi Dang targabiyaw itu asian Nang pinanggoy roa tu pestami Kami yakin mana madongan di hamu Gimana terlintas di negeriku Semoga bahagia Dan semoga beranak cucu ke depannya Kami yang pasti akan baikkan Masai topu Dopar guling di rohani Gabe lupa ho Di paranang tabayani kita di tongso surat bituang baboan ang buliho dang latar hatahona
ikuti begitu gelombang navigasi unang uingoti ngoti natit na binami dan tergabeyang bego si doli dan tergabeyang bego si doli Imay mana? Gato. Oke, thank you. Kisah di dua. Akadong aku ajian. Laiku kisah. Kisah di Sijugul Baho me. Ditinggal menikah. Nanti kita Ditinggal kekasih, berdandan, ya. ditinggal kekasih. Ya. Thank you. Mangan mo kita mangan. Omma nih. Pai mau me mani. Atau mangan. Wow. Ay, mara omar setara tahun ini tapi nang muda mang naburwa. Nang terdok mang nawa ujung di. Adi ya. Naik 200. Itu tadi lagu yang tadi buat sahabatku semuanya, termasuk juga sahabat Ramlan ya. Itu kisah daripada saya sendiri. Dan tergebiawa itu mulai kondisi tukoro lo mami tusidor 1000. Oh iya, nanti langsung Dan tergebiawa itu asian dung itu kolomi tusidor. dan yang satu lagi ya. Dan tergabeyang beho tu si doli si dolok sari bui. Oke, kita baca satu persatu. Ban orang ketiga buat Julaiku.